برخوردانیه. جنابندان و چیان رادیو دنگه گلدن باش گودارن هجه ایران هی کانون 2024 دوشم بروکسل ساعت 10 لامت 12 امنو چین ساعت 10 پیشکش بکندم دم آزادی رو برافویا. دولت ترکیه دایر کرد لگونده که این ایسای کنکوژی کر بالافری به مرو بچکا دولت ترکیه دایر کرد شویدن لگونده المستری ها این ایسای بمب باران کرد ایریش ده جنو زاروک جدناو ده 12 سیویلات قتل کردن. چاوکانین هرم ایراکیانو کو ایریش در دورا ساعت 11 شویده پیکاتیه لگوری چاوکانین نوین کسین هاتنه قتل کردن و هانه مصطفی محمد ابراهیم ایدو دو کچین مصطفی محمد ابراهیم و هفجناوی گچا ابو فاده گچا احمد فنش اسماعیل کوره ابو فادی محمود محمد ابراهیم ایدو ابو فادی بو پین زاروکین کو ناوی وان نهات زانین جالی دولتا ترکیه داگیر کرد و هاتن قتل کرد. نزی 400 مالباتن کو تحلیه کرنگی هیچن طبقه پیش دست بکرنا ایریشن ترکیه و هزم پاراملیتر ینگره دایو ایریش برن سر کانتونا افرین شبای و نزی 400 مالباتن در باسی طبقه یاتن کرن. نگوری نوچکیانن آنها یه لهرم مالباتن کوچ برگیشتن دریه بو آسی یل کانتونا طبقه پشتی کو ده 29 مجدار ده ایریشان دست بکرن و گوهستران شینین هرمه دو کانون ده دست بکر و هنجی دوام دیگه. سو چار پارتی و ریخستنین سیاسی پشکری دان قصده سو چار پارتی سیاسی و ریخستنین لهرما با کروشات سوریه تکلداری هلوشینا رژیم باسی داخویانی اکدان داخویانی ده واحد کوچم ایراده گلن هر تم ظلم زورداران مزنتره او بانک لهمو پیکاتیان کرن کو دست کفتی رو بریا خسر به پاریزون و لپش قصده بن ده بردوام داخویانی ده تیار کرن کو قصده هزکن اجتماعیات تواهی پیکاتی انگل سوریه و آرمانجوی اواکنا سوریه پررنگ و دموکراتیکه داوی داخویانی ده ام خالهاتن دیار کرن ام بر پرسی قناغ بینه و دوی همو آلی بجیتی تبیگرن و وان خالین لجیر بیک بینن دویریا هفکاریا به هیزن اجتماعی ین سر عرده ره اولهی و استقرار ورمی سوگر کرن دوی دنابرا توائی پیکاتی انگل سوریه ده بی پاشکوه گرین دیالوگا اجتماعی یا گشتی هبه دوی سوریه که دموکراتیک پررنگ و ناویندی وره اواکرن که مافه هر پیکاتی که یا بری و برنا کار خوین هندرین هبه. صالح مسلم گرده و دیاسپوریا کرد دنگه خو بلند بکه ده پیشنگی ناوینده جواکا کرتا لندونه پارلکات بیکانین هفسر که پیده غریب حسو او بردف که تکیلین در و یه پیده صالح مسلم بریا سکایب تevli پانل بون ده دست بکه ده غریب حسو آخوی گود ترکیه راست پشگیری ده کومن چکدار ین لهرمی او کردینه دیگه شریل روژوا هم لشکری و هم جی دیپلماتیک دوام دیگه کومن جهادیز به پشگیری دولت ترک هبونا خود دومینه دوی برخودان دوام بگه و هر کو کرد لهر قاده دست بگه بده هیزن روژاوا صالح مسلم جی وها خوی دولت ترک دیجی هرمه کرد شتیان کردینه دیگه آرمان جوان جی به استقراری هرمه او کوچبرگیران بزوره پلانه که قریش هیا او دست بگه هیزن هگومان لپی وی پلانینه مسلم دیار که کود و دیاسپوریا کورتیال اوروپا دنگ خو بلند پکه و گود دوی پیواجو د زخت دیپلماتیک پرگیرینگه مسلم دست شانکه کو اپراسیونال دیجی ناوند جواکا کورتا لندونجی پارچه جوی سیاست قریجه و گود جبو و جی پیوسته لهر دری برخودان هبه
فرهاد شامی گوت من به چویجی چتیان ربه به گورستان برپرس راگاندنا قصده فرهاد شامی جرونهی تیوی را خفی دولت ترکا داگیر کر اون چتین و 12 روزن ارشی گنده من بچه دیکن گله من بچه تک چونا اساد پیروز کرن هنشانین چتیان جی خوستن جشاهی زوده بگیرن چک بلاوی کرن و خوستن باجر داگیر بکن ده انجام ده شهر درکت شهر جی بردوام دیکن فرهاد شامی گوت کو ترکیه پروپاگاندا دیکه کو من بچکتیه ev derewe İnisiyatifa şehir de deste meclis leşkeriya melbiç u şervanên cebhat el ekrat deye dencama şehir de gelek çete hatin koştun lehin gundên bajarê min bi çejî şehir devam dike devleta Tirkiye dagir ker ji hewayî destekê de çeteyan û herêmê bombabaran dike li bila werizanên ku min biç wê ji çeteyan re bibe Gûristan min biçine bajareke ku çetekarin min bi hêsanî dagir bikin Ferhat Şamî herî dawî got divê tu kes ji ragihandinên devleta Tirk bawer neke divê herkes li bendeyî daxuyaniyê me be Meclisa Kongreya Star bi daxuyaneke bank li hemû rêxistinên jinên Sûriyê kir daxuyanî wiha ye ji destpêka şoreşa Rojava heya niha de hemû kar û xebatên avakira sistema jiyana demokratîk armancama parastina axa xwe welatê xwe û gelê herêmê bû de encama avakira şoreşa Rojava de ji bo ewlekarî û parastina axa xwe û gelê herêmê hêzên qesedê YPG û YPJ ava bûn wekê ku tê zanîn îro de encama hilweşîna rejima Sûriyê de wê gelek xêrnexwas çeteyên paramilîter û desthilatdar wê jiyanên gelên herêmê bixin xeteriyê û teybe jiyana jin û zarokan ji bo em xwe ji alozî belavbûn û dagirkeran biparêzin û rizgar bikin pêşengtiya jinan pêwîst dike li ser vana esasan em bi armanca ewlekarî û parastin û çarêserkirina pirsgirêkên civakî erkên kûkû bikeve ser milên tevgera Kongreya Star çi bê em ê pêk bînin û berxwedanê dewam bikin em bank li hemû rêxistin sazî û jinên Sûriyê dikin ku bibin yek û nehêlin di nava civakê de tu kes tevlîheviyan derxê û zirarê bide civakê Partiya Marksist, Leninist, Komünist, MLKP Kurdistan ji bo rewşa dawiya li Sûriyê daxuyanî bi vî rengî dewam dike. MLKP têkoşîna ji bo avakirina sistema şoreşger demokratîk û azadiya jinê li Sûriyê weke erka xwe dibîne. Bank li ketkar jin, ciwan û gelê me yên li hemû baweriyên Sûriyê dike ku têkoşîna şoreşgerî demokratîk bilind bike. Dide ji her cure êrişên li ser şoreşa me ya jinê bi taybet êrişên dagirkerê yên dewleta Tirk metînger di parasala Rojava Sûriye xwe ser demokratîk de cih bikirin. Divê gelê me li her derê rêxistin bûna xwe mezin bike û xwe parastina xwe mîsoger bike. Em berxwedana birûmet a rêveberiya xwe ser qesedê û silav dikin. Rejima Esad hilweşiya lê xeterî mezin e. Em bank li hemû kesî dikin ku li dijî mêtîngerî û faşîzma îslama polîtîk tê bikoşin. Em ê weke tevger têkoşîna xwe bidomînin. Xabûn bi manşeta parastina Rojava ferze derket hejmara 206 temîn a rojnameya xwebûnê bi manşeta parastina Rojava ferze derket. Rojnameyê vê hefteyê balkişan ser êrişên HTŞ û komên paramilîter ên li Heleb, Şeba û Tirrifatê û li ser giringiya parastina Rojava rawestiye. Di manşetê de nivîsa nivîskar Hüseyin Çetikaş a li ser parastina Rojava derdikeve pêş. Di surmanşetê de jî bi ser navê rejimê fêlbazan û bipolar balkişan ser polîtikayên hikûmeta Tirkiyê. Rojnameyê dibin manşetê de jî cihda analîzek rûpela jin a bi ser navê duh Daîş îro Oso û balkişan ser kiryarên Daîş Osoyê yên li ser gelê herêmê. Esad û malbata wî li Moskovayê hat ragihandin ku serokê Sûriyê berê Beşar Esad yê hatî xistin û malbata wî li Moskovayê ne. Ajansa Interfak ya Rusya ragihand ku serokê Rusyayê Beşar Esad û malbata wî ji Şamê reviyane û li Moskovayê ne. Li gorî heman ajansê Rusya mafê îlticayê jî daye Esad û malbata wî. Medya Rusya jî dibêje Esad gihîştiye Moskova û ew birine cihekî nediyar. Bele godan jemen û çend saat deh pêşkêşkirin ana xatirê wê dem baş.
رابه رابه زوج خوشی یاربه رابه خورت کردان رابه رابه زوج خوشی یاربه خوش مران رابه پادا کن رابه تمو تمشی یاربه خوش مران